President Museveni n'omukazi we Janet Museveni bayehandikise omu ihangwe ry'erizooba ahari State Lodge Nakasero. Ihuriro y'okuhandika abanya-Uganda kugarra busendangamuntu zaabo kuriyo nikugenda omu maisho omu ihanga kandi omurimo gwebembirwe ekitongore ekya National Identification Registration Authority NIRA. Thank you. Mukuru w'ekitongore Rosemary Kisembo niwe yayebembera abahandika mukuru w'ihanga hamwe n'omukazi we. Ekitongore kya NIRA nikigabanya Uganda okwejumbira omu kwehandikisa kugaruzaho endangamuntu zaabo, ekikorwa kirikuza kubayamba kandi kikayamba n'ihanga. Omugani makuru abantu 103 nibo bayehandikise izooba erikwihaho empapura z'okubiikiriza kwetaba omu karuuru k'ekibiina kya NRM aka primaries akarikuza kuteerwa omu kwezi kwa mushanju. Nibanyeta Kanyesije Kenneth owabingi batwire nibamanyanka brother Kenneth ntwire ninkora nk'omunyamakuru aha radio nkozere mu radio hamwe na TV mbwene mbene impereza abantu bingi munonga konko obwire obu nzire nkanze kuhereza abantu banje ba Rwampara East. Sezi Murari kandi nyitsimbira ha Rwampara City Lord Mayor Captain Bernard Kamkama kandi nyisimbire mu Ruhinda constituency abwa Ruhinda South. Ninye Mwize Jacob Kachiyagara kandi erizooba officially na picking nomination forms kuba ninyiza abamemba wa parliament omuli Igara West. Azina ninye Beka Kasisi wabingi muri kumanya nk'enkondami oyesimbira abwa MP Businjo North kandi oyize kusimura marra amishoga abantu bisinjiro North. Amazina nabanyeta mu banzi Fideli nangwa abanyarushenyi bongire hwerindi ngunjo munyo gwa rushenyi ni atwire Israel owabingi nangwa baramanya nkamucunguzi mutwire ni murahurire ngambo barabagira ngo utarabase kwesimba intapapura tarazihe yo tayine nomination fee konkati ndi nyanda mpabamize abantu ba Rubanda East kugira ngo ekitwatwire turinzire cyayicirira. Banyeta Mugisa Edison Amoti ndugire mu Mwenge Central constituency omu district ya Kyenjojo. Ndi mwana nzarwa ya Kasambia ndi mukyara yetekanize kwesimba antebe yomukuraso mukyara owanyamasa zaito ya Kakumiro. Nabwanyuma bamwe muri ba empa bahika hamwe okwiha empapura zo kwehandikisa bagambaho nitwe erizo banashemerwa abantu bamitoma omushwekerwa wanyu kandi unkwesiga muza kongera ekisanje kindi empapura yazihayo nija kupikinga forms ezokworeka interest nguninyenda garka kwesimba nkamemba wa parliament omukyala ahabwa Bushenyi district. Kaburisho naye bare Margaret Rwebyambu woman MP wa Mbarara district. Erizooba turi NRM secretariat okwakira empapura zo kwesimba. Okwiha empapura kuriyo nikugenda omu maisho mpaka 2015 ebyokwezi oku. Amakuru agagasha kwa Abdukalim Sengendo na Jimmy Muhumza.